isosiyete y'indege y'Ubudage Lufthansa ejo ku cyumweru yasobokuye ingendo zayo i Cairo mu Misiri, ariko British Airways yo yavuze ko izabiretse kuzisobokura kubera ikibazo cy'umutekano. Igisasu cya bombe cyahitanye abantu 17 mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu, umutwe wa Al-Shabaab watangaje ko ari uwagiteze. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa ejo ku cyumweru yavuze ko azasaba ko ubutabera busuzuma byihutirwa raporo yabivuga ko komisiyo ireba ibya ruswa yanzuye ko yabeshye inteko ishinga amategeko bijyanye n'amafaranga yakoresheje mu matora. Inkuta z'imihanda y'umujyi wa Casablanca muri Maroc zatatsweho ibishushanyo binyuranye mu kwizihiza iserukiramuco ryitwa Sibagabaga. Naho muri Kameruni, inyoni za kasuku zakunze kwibasirwa cyane n'abashimusi, ubu zirimo kwitabwaho cyane ku buryo bwihariye ahantu habugenewe, nubwo zarwaye cyane ku buryo zitabasha kuguruka.